sizoyiqala number 1 la abantu they need to understand ukuthi umuthi uyasebenza makufanele usebenze futhi siyawugaya sizinyanga but uma kufanele umthetho uthatha indawo yawo uzoyithatha indawo yawo umuthi makufanele uthatha indawo yawo uzoyithatha uma bekuthiwa umuthi siyawenza ukuthi wonke umuntu ogangile angaboshwa ngabe baningi abantu abenza violence ngaphandle ngibheke la ngiyakhona sifike uqala nongizwe wafika kimi wathi ngisebenze ngisebenza ngiyahamba ngifuna egoli ufike kimi as a client mayifika as a client I'm not allowed to ask a client mina uthi uye egoli yowenzani yes uthi kimi ngifuna ukuyapi egoli and mangegoli angifuni ukuphazanyiswa amaphoyisa angifuni ukuboshwa ngisebenza ungitshela prior 2 days prior and then ngakwenza lokho wahamba futhi wayegoli sizobona sizokhumbula epost ama video ngiyabaleka kwenzeka ukuthi but sengize ngabuya angiboshwanga yayizwa leyo nto of which point number 1 isiqedile umuthi unjani usebenzile abantu abakumakanga lokho angithi but mabe comment abazothi bona hayi inhlanhla yakhe idlozi lakhe umuntu okholelwe esintwini ubonile ukuthi cha ikhubane lisebenzile kunensizwe yazi yakhipha ivideo eyayinaye yathi angazi lo muntu uphunyuke kanjani kodwa bephuma ephunyuka number 2 asibuye endabeni yanamhlanje I'm the one yimina nyanga yakhe engithe kuye ndoda you are a South African umhlali wase South Africa njengoba umhlali wase South Africa kuyokusiza ngani ukuphila njengenkabi inkabi uzwewazi ukuthi iphila ngokuthi igqume ihlalise ebhodweni idla umuthi wokuthi izitha zingayitholi umuthi wokuthi amaphoyisa angayitholi umuntu oyinkabi ngempela obulalayo akayi-enjoy imali yakhe because impilo akayi-enjoy because isikhathi esiningi uhlale baleka uyacasha ngathi ngizwe kuyokusiza ngani ukuhlala njalo udla umuthi in ake wenza into eyi-1 iba indoda manje into engifuna uyenza wathi kanjani mkhulu ngathi kunento engiyeke ngisho mina ethi sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa yayizwa leyo nto njengamanje sukuma asiye kubona enama results engwa expectayo namhlanje ukuthi boshwa mayiboshwa kunezinto uNkulunkulu akudlulisa kuzona ezinzima ukuze empumelelweni kunabantu namhlanje abahleka ukuthi uboshiwe impela ungizwe was expecting that buza mina I was there yimina engimthathile ngathi mina ngiyokuhand over emaphoyiseni yimi lalela fani amaphoyisa ambophile uzoba shocked bebehlala bemdlula every day baphethe warrant of arrest abamboni babehlala bemdlula ungizwe bebehlala bemdlula nje bemdlula abamboni up until ungizwe I went there yimina ummeli kangizwe iadvocate samhambisa safika nangu ngizwe sicela ukuthi makunecala elikhona mthatheni then lalela kumuthi futhi ungenapi kufanele abantu ba understand into eyi1 uma ngithi mina ngiyoyinikela emaphoyiseni umuthi there is no way ukuthi ungabhithi icomputer uma icala selifakiwe lifakiwe ngeke umuthi ufike uzoyidelete udelete ecomputereni that's a magic imagic isalamusi lelo kunomehluko phakathi kwesalamusi nomuthi sikhuluma ngomuthi lalela ke ikhubalo lidlala kuphi ikhubalo ngithi lidlala makuthiwa lo muntu angithi uyakhumbula ukuthi akakagwetshwa ama ingakagwetshwa kufanele ahambe inkantolo ahambe lithethe liqulwe then sesiyoqala ke nimsolo ukhehlele ukuthi client lakho lihlulwe kanjani icala laze lagwetshwa ukhona yilapho ke mina sengena khona ukuthi ayindoda mawuloku attenda nazi izinto usebenzisa ukuthi sibone ukuthi uyogcina ugwetshiwe yini bafike abantu bathetha ku social media why ukhehlelezi ubaba umsholweze boshi ukhona no they need to understand one thing ubaba umsholwezi was not my client bengeke mina ngisuke ngiyogcamkele indabeni zakaZuma ngigijime ngiyongena ngithi mina akenza ukuthi no he was not my client even though besimrespecta namanje futhi ngisamrespecta but if why a client maybe you told that opportunity maybe I would have done something but nakho kunento eyi1 mfowethu lento ngizoyifanisa nokufa
noma ungahamba lobulobu uyolashwa eCuba esibhedlela esibizayo kakhulu kuna but kunento ebekiwe uma ilanga lokufa selifikile lifikile angeke uzokushintshe lokho ngisho omkhulu mfethu ngisho ngaphathi medical aid enjani esibhedlela esibiza kanjani but ukufa mase kufikile kunjani kufikile umuthi yinto oyisebenzisa ehambisana nesidalwa sakhe kulekelele ezintweni zakho uqala uyikhulumise before ungizwe la khona wazi kahle ukuthi mina I'm proud of uKhethelezi because mina ngiyinyanga e1 eneqiniso ezokutshela futhi ngiyakutshela ukuthi yabona lesifo ozofuna ngikulaphe sona lesi sifuna udokotela wesilungu lesi sifuna ukuthi ungizwe mina ngiyile nyanga eqala ihlale nawe phansi ngithi lalela ke la siyawina la yabo ngathi ngimlaphe egoli ngathi uyegoli even though ungafuna ungitshela ukuthi what you addressa media briefing ngathi ke uzoyenza lento yakho ubuye wathi ngeke ngiboshe ngathi ngeke uboshe uzohamba ubuye futhi ngizoyenza sure so le yimina ngihlale naye phansi I remember ngiqala ukumncenga mina Friday ngizwe mfethu ngiyakucela asambe manje mfethu hamba uyinikele emaphoyiseni because wathi makhosi kuyafana labantu laba abangibona abangihluphi ngathi no uyophila kuze kube nini uphila lempilo yokuthi lokuhlela endlini ubuka iTV ubona izinto never you are a South African unamalungelo unama rights if ever fanele ubhekane nengalo yomthetho bhekana nayo so njengamanje ake sambe mfethu ngiyakucela Monday zinikele bayindoda ngithi uthi wena zikhale azikhale ke siya khona ke manje siye khona wathi okay imangiqale ngidlule emthini ngathi ima kancane kukhona izinto ofanele uyidlela umuthi kukhona izinto ongafuni uyidlela umuthi ezinye izinto zifuna ukuthi unike ummeli indawo yakhe ummeli adlale indawo yakhe but manje zinikele emaphoyiseni and then he did that kunjalo mphulaphula njengoba sifa nje mhlawumbe mphulaphula naye yakhalo lokwazi ukabuza umbuzo othile